Ojtre ljudi, moje ime Admir i danas ćemo da igramo mapu pod imenom Third Ways to Die. I nastavljamo sad sa njom, tako da, došli smo 17. levela i... 17? What to do? Lol. Ja mislim, nema ništa na meni. A what to do? Aha. Prolazi. Ali je. Level 17. Witchery. Ne znam ti ja ovo koristit. Evo ovdje mene nađe se. Ček. Samo. Ona sam, ja to uopće moram subiti. Sad kako, zaboravio sam, mislim da uzme se ovo. Stavi se ovo. I dobijemo nije Aqua Potion. Sad se valjda stavi ovo, please, yes. I šta ću sada da ovo dobiti? Dobio sam Splash Potion Weakness. Ima, ako ovo znači se šta da neće. Ako ovo neće. Ako ovo stavim, hoće ima što će zabiti. Ako se to usput radi, jer se pripremiti, ovo sigurno neće dobro ispasti. Tako da, umirit ćemo ovo. Da ću malo učiniti. Svaki slučaj. Vidite nas. Ajde. Vidjet ćemo ovako. Ovo ćemo staviti ovdje. A sad ćemo da stavimo ovo što ovo nismo isprobali. Ovdje nećemo probati. Ovo sam daj vidjeti nešto drugo. Ovo. Tako da idemo da vidimo što se ovdje desiti. Još malo. Tick potion. Tick potion. Pratite mi, ja sam dobijam weakness potion. Ništa ne dovoga. Znam kada bi ovo stavio da bi dobio nekog s ovo. Potion healing, ja znam. Ajde, da stavit ću ponovo ovo. Ajde. Evo uzet ću. Evo ovo. Ajde. Mundane potion. Ajde, sad ćemo stavimo. Evo ovaj kost. Ne može. Opet ne može. Ovo sigurno može, od toga sam brojam splash pot. Ajde. Direktor 70. Neću tebe kvitati. Evo ti, pa se udari po glavu s tim. Neću te kvitati. Ajde. Ide ovdje sam. Ljudima. Šta ja radim kada? Really, it's not pushing hard and splash into yourself. It just rank you how to do it. Ajde. Izgleda da ako uzmem, čekaj, ako ovo napravimo ovako, stavimo ovdje i stavimo ovdje ovo, da bude Aqua Potion. Ajde tako. Sad se ovaj Glycerin Island, onda se ovaj Fermented Spider Eye, pa ćemo vidjeti šta će biti. Evo ga, dobili smo Potion of Healing i sad idemo na ovo da vidimo šta će dobiti. Ajde, please, Woody Harming, please. Yes. Ne treba nikad. 1, 3. I sad imam Palapaz. Evo ga, sad ako popijem, umrijet ću logično. Ima level 19. Look up. Hello. Pa evo gledam ja gore. Imam baš šta radi. Vidiš mu njeg što. Pa evo gledam uporno šta da radi. Look up. Trebao sam klikni. Kabum. Bum. Još ub. Was was that sound? Ne.
Odlazim pig tamo. Čuđe, ja. To je nije loša, uzet ću ipak svaki slučaj. Duplo. Uzet ću ovako, pig. To je dvamo. I sešću na tebe. Idemo ovamo. Hajde. Hajde. Krepalo. Možeš ti ispokretat pa. Evo ga. Hajde. Hajde bolan. Hajde ljudi moji. Oj svinje brate. Za ovo je tvoja krivica. Ti smo ovdje dovuku. Sram ti si ti bilo. Idemo mi dalje. Hajde. Hajde vam se. Hajde vam. Ne može tu. Ja opet si ti kriv. Za ovo sve bati, Sjeti? A? To mene neko našao. Ljudi moji, kakva je ovo mapa. Hajde, dobro. Nije loša. Mrtvi smo. Hajde, barem smo zajedno umrli. Ko drugo. Lažem, to je nešto najlakše. Zašto? Sa vas pig, nemoj pig. Smo horse, aha, sa horse. To već može. Sam mislio, sam i krenuti opet. Aha, yes. Something weird up there. Ne. Oj bre, horse. Kao što mislim, ja mislim da trebam kliknuti. Ja sam rekao. Sad there from the sky. It's my cock. Ajde ja, prepade me živog. 24 cactus everywhere. Yes. Opa, cactus party. Uj, cica. Ajmo cactus party, yeah. Ajmo cactus party, yeah. Let's break it to death. Auto kill. Hell yeah. That's just deadly music. Oh no. Music. Ću dobit? Neću. Moram kliknut dobit. Yes, I can. Dobra muzika. Pravo na kvalitet. Možeš dobro napravo page, brate. Ja moram ovo slikati. Sam ovo sliku. Ja mislim da ću sad dobiti na flint steel. Sam rekao. Okay, circle in here. Yes. Tako. Malo da si ja ugrijem ako ti neće smetiti. Tako, neće, znam. Tako, malo si ja grijem nekada ovako. Baš mi je lijepo kad se ugrijem. Baš prelijepo. Na respawn. Vidimo što ovdje trebamo da uradimo. Odvastao sam wolf tag, ovdje nema ništa posebno. Ovdje, aha, logično. Malkice ćemo i samo stvoriti. Logično, samo malkice. Trunkat mi treba, ne treba puno. Horda me napada. Oj. Copy of level 28. Lol. What to do? Zombie people. Yo. To je još gori. Sad ću mi 64 ću mi iskoristiti. Joj, ovo će bude party najbolji na svijetu. Najpoznatiji će biti party u čitavom svijetu. A ti bavo, šta ti? Malo sam ih stavio, ali eto. I se sam pljuč. Ju, halo, nemoj. Brate mili. 30 what comes down from the store. Ide k. Aha, logično. Joj. I da imamo. Teo. Contraption. Third ways to die. Lol. Da, kao što vidim, prešli smo ovu mapu. Tako da, ljudi moji, to je bilo to. I hvala vam što ste gledali. Tako da vidimo u sljedećoj epizodi. Tako da, i opet tako da,